Pozdrav ekipa, moje ime je Renato Novoselec, ja sam strgani sportaš, vječiti pozitivac, radim kao IT konzultant okružen EU fondovima u firmi Doliprom. Za prodajni mindset sam saznao na prodajnom eventu The Wolf from Wall Street. Mislim da je tak nekak išla najava, bilo je top, bilo je milju ljudi, tu večer sam postao VIP član prodajnog mindseta. Do sad sam bio na jedno 5-6 evenata, uključujući božićni party. Iskreno jedva čekam svaki sljedeći i osjećam se super na njima. Motivira, zapravo privlači, a onda i zadržava me ekipa, brutalna energija, pozitiva, vibra i odličan party, a onda još bolji networking. Benefit članstva je zapravo ono što sam dugo tražio i to sam dobio u prodajnom mindsetu, jer to je to. To je klub, to je vibra, to je energija, to je ekipa, to je networking, to je sve skupa zajedno. Prodajni mindset klub, odnosno evente u prodajnom mindsetu, bi usporedio sa koncertom. Ovo bi trebao biti poslovni koncert. I to je ideja koju treba patentirati prije neke veki to čuje. I to bi preporučio zapravo svima koji misle drugačije, ekipi koja se ne boji riskirati, koja je voljna otići negdje u nepoznato, dobro se zabaviti, napraviti odličan networking, dođi i ti.